كأينما كانت كلمة أو بعيد، لأنه قال هذا الذكر الوارد عن رسول الله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Siapa saja yang ingin kendaraannya ditumpangi syaitan, atau mungkin ketika membawa Honda berkendaraan roda 2 diikuti oleh syaitan, semuanya tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi apabila ketika kita naik pada kendaraan kita tidak mendahului kaki kanan, kemudian tidak membaca bismillah, maka iblis syaitan itu langsung ikut menumpang pada kendaraan kita. Dan perlu diketahui, bacaan bismillah, Subhanallah sakhkhara lana hada, bacaan doa ketika kita akan berkendaraan, kalau kita baca, ini juga jaminan bagi keselamatan kita di dalam perjalanan, baik perjalanan ini dekat maupun jauh. Jangan nanti mereka lakukan cuma dari gang sini sampai sini, berapa banyak yang kejadian malah dapat musibah. Jauh maupun dekat, tetap kita membaca bismillah, kemudian ada sakhkhara lana hada, Subhanallah sakhkhara lana hada wa qul ini dan seterusnya ya. Jadi doa seperti minimal bismillahnya jangan ditinggalkan, itu mempunyai fadilah yang sedemikian besar. رأيتم الآن بارك الله فيكم كيف حصلنا طعامنا، حصلنا بيوتنا، حصلنا أولادنا، حصلنا مراكبنا، دراجاتنا وسياراتنا، حصلنا ذلك أنفسنا عندما ندخل إلى المسجد، فإن لكي لا تصطحبنا الشياطين نقدم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد ونقول بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج من المسجد قل بسم الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، فذلكم ذكر أيضا عند الدخول والخروج إلى المسجد ومن المسجد. Insyaallah, jadi setelah kita tadi bagaimana kita menjaga rumah kita, menjaga anak-anak kita, menjaga makanan kita, menjaga kendaraan kita, bahkan ketika kita masuk masjid pun kita perlu untuk melangkahkan kaki kanan kita, kemudian kita membaca bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian ketika kita keluar masjid, dahului dengan kaki kiri membaca doa yang sama, hanya tadi akhirnya abwaaba fadlik. Demikian insyaallah akan menjadi lebih berkah. هكذا بارك الله فيكم تزكو الأعمال الصالحة بمتابعة سنة رسول الله. وعمل الصالح قليل لكنك تجده عند الله تعالى كثير. لهذا بارك الله فيكم